muri kumva Ikosora Radio. Keep in touch. Mwaramutse neza bakunzi ba Radio Ikosora, muje kugezwaho ikiganiro cy'isi ya siporo, aho mukigezwaho n'umusore wanyu Kaminuza Gigi. Nizere ko mumeze neza mu bice byose by'isi aho muherereye. Mwaramutse amahoro, abari mu mirimo mukomeze mugire akazi keza. Tubazaniye amakuru y'imikino menshi cyane asesenguye kandi harimo ubuhanga, nkuko mubizi nta handi mwakura amakuru mwizeye usibye kuri Radio Ikosora mw'isi ya siporo. Tuje twiteguye kubahereza amakuru atandukanye kandi meza. Turahera mu Rwanda turaza guhera mu kipe y'igihugu Amavubi yatangiye umwiherero aho izawukorera muri La Paris i Nyamata, aho isanzwe ikorera umwiherero iri kwitegura ikipe ya Benin. Turaza gusimbukira mu ikipe ya Rayon Sport irimo amakuru menshi. Ni njyewe muntu ugiye kubaha update muri Rayon Sport, mugomba kumva kuzageza igihe bigomba kubera mu kwezi kwa 10 aho amatora azaba yegereje. Abakunzi ba Rayon Sport mbizi neza ko mufite amatsiko menshi, ariko ibiri hano hanze na handi ugomba gukura amakuru yizewe na y'imikino, kandi ubusesenguzi biba byatugoye, ariko tugomba kubazanira amakuru yizewe kandi ameze neza cyane. Turaca mu ikipe ya Rayon Sport turebe ibihe kwavugwa, tuze gusimbukira i Burayi turebe amakuru abyutse havugwa, nkaho ikipe ya Chelsea nayo yamaze gutandukana n'umutoza. Nta handi ugomba gukura ayo makuru usibye hano ku Ikosora Radio mu kiganiro isi ya siporo. Turava i Burayi tugaruka tureba uko kwindi migabane hose bigiye bihagaze. Murakoze cyane, turagaruka mu kanya tuyasesengura mu buryo burambuye. Naho ubuzima bwanjye bwanjyaniyo bigwa, navugana n'abandi uko mbyifuza. Mu gihugu cy'imisozi igihumbi n'ibiyaga bigari, nta kabuza igihugu cyanjye gihuriye ku muyoboro wanjye. Abantu banyegereye turasabana tugasangira urugendo. Igihugu cyanjye, abantu banjye, umuza wacu. Igihugu cyanjye, abantu banjye, umuza wacu. Tubafitiye amakuru meza, amakuru avuga amafaranga. Fasha umukiriya gukangura nimero yasinziriye asubire ku murongo, maze ubone komisiyo iryoshye. Kanda akanyenyeri 782 urwego, uhitemo rimwe, ushyiremo nimero ya telefoni, wongere uhitemo rimwe ahanditse gukangura, hahite haza ubutumwa bwemeza ko nimero yasubiye ku murongo. Wowe mu agent bikira umukiriya, hanyuma agira igikorwa akora nko kugura umuriro, kugura amayinite n'ibindi bitandukanye byishyurwa hakoreshejwe momo, ubone komisiyo. Aho nufasha umukiriya kubitsa kuva ku mafaranga 300 kugera ku 1000, akagira n'igikorwa akora, ubona komisiyo ya 300. Wamubikira 1,001 kuzamura, akagira n'igikorwa akora, ukabona komisiyo yagera kuri 500. Muri kumva Ikosora Radio. Keep in touch. Tugarutse ku makuru
yose tujye kuyagaruka uburyo burambuye. Ni ukuvuga ngo reka duhere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Mu ikipe y'igihugu Amavubi nta kindi kiri kuhavuga usibye umwiherero ikipe y'igihugu yatangiye ugomba kubera mu Bugesera. Ikipe y'igihugu Amavubi yamaze gutangira umwiherero, ariko bivugwa yuko umusore Elijah wari ukinira ikipe ya Bugesera w'umwataka wari witezwe n'abantu benshi ko agiye guhabwa ubwenegihugu akaba yahindurwa umunyarwanda kubera ko yaza gutanga imbaraga mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umusore Elijah yagiye ku mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko kugeza ubu ngubu akaba atari kumwe n'abandi basore mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, bitewe n'uko umusore Elijah Ferwafa yaje kwicara isanga hari ibyo igomba kubaza FIFA kubera ko umusore hari ibyo atari yujuje, nk'aho bagendera yuko umuntu agomba guhabwa ibwenegihugu hari uko amaze imyaka 5 muri icyo gihugu, cyangwa se afite umufasha babyaranye byibura w'umunyarwanda. Barareba basanga Elijah harimo ibyo agenda atuzuza. Ni ukuvuga ngo umutoza w'ikipe y'igihugu yari yasabye yuko bamuhamagarira umusore Elijah, ariko kugeza ubu ngubu Nigeria, Ferwafa yabajije Nigeria isobanura yuko umusore atigeze ahamagarwa mu ikipe nationale Super Eagles ya Nigeria ngo barebe ko byibura yaza gutanga umusanzu mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko umusore basanze atarayikiniye, ikintu kimugonga ni ukubera ko atujuje ibyangombwa byo kugira ngo ahabwe nationalite, nk'aho Elijah bimusaba yuko agomba kuba amaze imyaka 5 akorera mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ubu ngubu ikigaragara Elijah ataruzuza igihe cy'imyaka 5 yaba amaze mu gihugu cy'u Rwanda. Elijah akaba yahise asigwa muri camp. Mu basore bari muri camp y'ikipe y'igihugu Elijah ntago arimo, kubera yuko barebye ibyo mbabwiye hejuru basanga ntago abyujuje. Ubwo no gutegereza tukareba icyo bagomba gukorera umusore Elijah, gusa ugomba kuba atanga umutahe mu ikipe y'igihugu kuko ni umusore ukomeye, umusore wagaragaje ko mu ruhande rw'ubusatirizi umusore utahizamu kandi mwiza ufite imbaraga, wakagombye kuba yaza gutanga umusanzu mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni ugutegereza tukareba ese umusore Elijah araza kuzuza ibisabwa kugira ngo arebe ko yakwitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Gusa ni ibintu biba bitoroshye kuko murabizi ko u Rwanda rwigeze guhura na kesi y'umusore Daji Birori. Ni ukuvuga ngo ni ukubyitondamo hatazongera kuba irindi kosa nk'iryabaye mu myaka ishize itambutse, kuko hari ubwo ushobora gusanga umusore iwabo ashobora kuba yarakinnye, ariko Nigeria, mu makuru ava muri Federasiyo ya Nigeria y'umupira w'amaguru ivuga yuko Elijah ntabwo yigeze akinira ikipe y'igihugu n'imwe. Ni ukuvuga ngo na Nigeria ubwayo ntarayikinira. Ese umusore araza guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda? Reka turebe, kuko umusore gukenerwa ni ibintu bigaragara. Ubusatirizi bw'ikipe y'igihugu Amavubi twese abanyarwanda uko tubibona dukeneye umwataka. Nta handi agomba kuva, ni ukureba mu mpande zose zitandukanye, ariko impande zose zitandukanye bitavuga ko zaduteza ikibazo, kuko umusore Elijah aramutse hari amakiritere amwe n'amwe barebaho bagasanga ntabwo ayujuje, bishobora guteza ikibazo ikipe y'igihugu, kandi twabonaga ko irimo muri kurse yo gushaka itike yo kwitabira igikombe cy'isi. Ni ugutegereza tukareba se umusore Elijah biraza gukunda. Gusa umusore yayamaze kujeninga abandi basore muri kampu, aho bari muri kampu mu Bugesera, bari bategereje yuko byibura bikunze nawe yaza gutanga umusanzu mu ikipe y'igihugu. Ni ugutegereza tukareba ese Elijah biraza gukunda. Kabone ko umusore kuba afite ubuhanga bwo yarabitweretse, nk'aho yaciye ari mu ikipe ya Bugesera, ariko ubona ko ari umusore
ugaragaza urwego ruri hejuru aramutse aje agafatanya n'abasore nk'aba Inshuti Innocent, abasore bari mu busatirizi bw'ikipe y'igihugu, ibintu bitaba ari bibi cyane, twaba tubonye imbaraga mu ikipe y'igihugu twabuze dukeneye, kandi dukeneye uko ikipe y'igihugu tubona yuko nk'uko abayobozi ba Ferwafa batangaje yuko kuri iyi nshuro uzaba ashoboye wese agomba gutanga umusanzu mu ikipe y'igihugu Amavubi. Gusa umusore Elija biramutse bidakunze twakoresha abahari nk'aho umusore Inshuti Innocent aho yagiye gukinira hanze muri Amerika ari umusore ugaragaza urwego ruri hejuru kandi ukomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Ikibazo cy'ubusatirizi habonetse Elija rero afatanya na Innocent ntabwo byaba ari ibintu bibi mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni ugutegereza tukareba ese Elija araza kuzuza kritere z'ibyo bakeneye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Reka dutegereze turebe, gusa igihari ni uko atakiri kumwe n'abandi basore mu mwiherero uri kubera mu Bugesera. Abasore bari mu mwiherero bongeye guhamagarwa, ni ukuvuga ngo abasore bongeye guhamagarwa mu izamu. Fiacre twongeye kutubona Fiacre nawe ukomeje kugaragaza urwego mu bakinnyi bafata mu izamu, umuzamu mwiza cyane Fiacre muri South Africa mu gihugu akinamo, ni afite performance itari mbi nziza cyane. Umusore nawe yahamagawe mu ikipe y'igihugu Ntwari Fiacre, umuzamu mwiza cyane nawe ukomeza kwerekana yuko byibura u Rwanda hari abazamu bashobora gusohoka ugasanga bagaragaje urwego rwiza cyane. Aho hamagawe umusore nawe umaze kumenyerwa mu ikipe y'igihugu, ariko mu ikipe ya Rayon Sport kubera umuzamu w'umunyamahanga bazanye Adolphe bisa nkaho kubona umwanya bimugora, ariko Adolphe nawe yongeye agirira icyizere. Hakizimana Adolphe nawe wahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko gusa aho baboneye umunyamahanga ikipe ya Rayon Sport Adolphe yahise ahava ajya mu ikipe ya AS Kigali. Bigaragara ko umwanya uri kuboneka ariyo performance itumye Adolphe aza mu ikipe y'igihugu Amavubi, kuko mu ikipe ya AS Kigali arakoreshwa, bigaragara ko ameze neza. Nawe ndizera ko nta munyarwanda ushidikanya mu guhamagara umusore Hakizimana Adolphe, tukabone ko akiri no mu ikipe ya Rayon Sport yarahamagarwaga, kandi ari umusore ugaragaza urwego rwiwe rwiza no mu ikipe ya AS Kigali. Ndizera ko nta muntu ushobora gushidikanya ku musore Adolphe ubushobozi bwiwe. Hakaba hari umusore w'umunyezamu mu izamu bahamagara abazamu bane, Niyongira nawe ni umusore mwiza cyane, gusa bigaragara ko ari ukugira ngo barebe yuko yazamukira mu ikipe y'igihugu. Umusore nawe ukiri mutoya mu ikipe ya Bugesera nawe yongeye agirirwa icyizere ajoininga abandi muri kampu. Abazamu nawe ndizera ko ntawe dushidikanya. Uyu muzamu nawe mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi nawe ndizera ko nta muntu ushidikanya ku bushobozi. Igihe cyose Fiacre yagira ikibazo cy'imvune ntabwo yabona umusimbura mubi, nawe ni ukuvuga ngo mu izamu nta muntu ushidikanya rwose ku bushobozi bw'abazamu bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nta muntu ushidikanya n'umwe. Tugiye mu defense ni ukuvuga ngo nta muntu washidikanya Ombarenga Fitina mu ikipe ya PRFC ni umuzamu, ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo ariko ukomeza kuzamura urwego umunsi ku munsi. Ombarenga Fitina mu basore b'ikipe y'igihugu bafite experience, nawe ntabwo ari umusore uri mutoya mu ikipe y'igihugu. Aho urabona caps yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, umusore mwiza cyane. Ni umusore ukomeza kwerekana yuko nawe ahozaho kandi nta kibazo na kimwe afite. Mu bandi basore hari umusore bita Nsengiyumva Samuel, nawe ni umusore ukomeza kwerekana yuko afite urwego ruri hejuru.
niyo mugabo Claude nawe nizera ko ku ruhande rw'ibumoso mu ikipe ya APR yarakoze nawe travaye iragaragara kabone ko ari umusore nawe umaze kwerekana yuko ahozaho ni ukuvuga ngo dushime Christian nawe mu ikipe ya APR FC nawe n'umusore ukomeza kwerekana urwego ruri hasi. Mutsinzi Ange Jimmy nk'umukinnyi w'umuprofessionnel dufite hanze nk'abanyarwanda. Mutsinzi Ange yabitweretse akiri mu ikipe ya APR nawe ari kujoininga abandi mu ikipe y'igihugu Amavubi. Manzi Thierry muri ahakina muri Libya nawe murabizi umusore w'umudefanseri mwiza cyane nawe yongeye kugirirwa icyizere. Abasore rwose nizere ko bari kwitegura neza kugira ngo barebe ko iyi tike babonera itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi, kandi abo basore bamaze kubitwereka nkaho batsinze South Africa, bakomeza kwerekana yuko bafite gahunda ikomeye, kandi kuri iyi nshuro ikipe y'igihugu Amavubi ishobora kutwereka ikintu gikomeye. Abanyarwanda tuyishyigikiye, tuyibe hafi, tumenye ko ari ikipe yacu kandi tuyihe umurindi, nubwo imikino ishobora kuzakina imikino iyo ijya kwishyura nka South Africa tuzayisanga iwabo muri ko twakiniye kuri stade ya Huye, ariko imikino yose tugomba gukina i Kigali tuyibe inyuma. Ikipe yatweretse ko ishoboye, nkaho amaraso mashyashya yose, nta mukinnyi n'umwe utahamagara hano Banyarwanda byibura muvuga ati uyu nguyu hari uwo mushidikanya. Twizera ko nta mukinnyi n'umwe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Mukinnyi nka Muhire Keve nawe yongera kugirirwa icyizere, arahamagarwa, ni ibintu byiza cyane. Bashyira hamwe Sibomana Patrick wahamagawe mu ikipe ya Goro, ukomeje kugaragaza urwego ruri hejuru. Jihadi umukinnyi mwiza cyane wo hagati, mwese nawe ushidikanya ku bushobozi bwe. Ndizera ko kuri selection y'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi nta muntu ushidikanya ku mukinnyi n'umwe yagiriye icyizere cyo guhamagarwa muri ikipe y'igihugu Amavubi, aho yatangiye umwiherero mu Bugesera. Uko bazagenda bahagera tugomba kujya tubibamenyesha umunsi ku munsi. N'ahandi wakura amakuru y'imikino yizewe, ubusesenguzi bw'ubuhanga, musore wanyu Kaminuza Gigi mabazaniye amakuru y'ubucukumbuzi kandi yizewe. Ndizera ko n'ahandi ku kindi gitangazamakuru usibye kuri radio Ikosora wakura amakuru asesenguye. Ndagaruka mu kanya aho nzambabwira umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport ku kijyanye n'amatora yatangiye kuvugwaho byinshi, aho abahoze bayobora Rayon bari guhangana n'usanzwe ayiyobora wagiriwe icyizere uwo bita Jean Fideli. Ni ukuvuga ngo bagomba guhangana ku buryo abariho nabo batari kubyumva uburyo bashyizwe inyuma, byibura bavuga yuko nabo bakeneye ijambo mu ikipe ya Rayon Sport. Reka se tubisesengure uburyo amatora muri Rayon Sport mu kwezi kwa 10 agomba kuba yitwaye, yatangiye kuvugisha abantu benshi hano hanze. Ese biraza kugenda gute? Reka se tubigarukeho mu kanya. Muri iki gihe ikoranabuhanga rikataje, utitonze abamamyi bagukenyeza rushorera. Nyamunitondera baguhamagara bagushuka ngo bibeshye bakoherereza amafaranga none ngo yabasubize. Ubwo butumwa wibuha agaciro, ahubwo ugenzura neza konti yawe ya Mobile Money cyangwa Airtel Money. Hari abiyita abakozi mu kigo cy'itumanaho bakakubwira ko wibwa amafaranga none ngo barashaka kuyagusubiza. Byahe ko bashaka umubare wawe wibanga, wakora ibyo bakubwiye ukabubihereye amafaranga. Ni gute umuntu akubeshya ngo watsindiye ibihembo utarigeze witabira tombora? Abo bose kimwe n'abakwigiraho inshuti ku mbuga nkoranyambaga bakakubwira inkuru zivumbura amarangamutima yawe kandi nta handi muziranye. Gira amakenga, bashobora kuba bashaka kukwiba. Twese rero dushishoze, ikoranabuhanga rikomeze ryoroshye ubuzima aho kuduteza abanyoni. Bajura namwe mumenye ko ibyanyu byatahuwe kandi agapfa kaburiwe n'impongo. Ubu butumwa ni ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Airtel Imagine 4G niyo smartphone ihendutse kurusha izindi. Yizinga uhabwa iminota na SMS utamara ku mirongo yose. Unahabwa gigabyte 30 za internet ya 4G. Nihenze kuko iraboneka ku mafaranga 20,000 gusa. Utegereje iki? Gana ku iduka rya Airtel rikwegereye uyibikeho nonaha. Ikaze
ikaze ku murongo wa Airtel. A reason to imagine. muri kumva Ikosora Radio. Keep in touch. Tugarutse gatoya mu ikipe ya Rayon Sport, tukiri mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport amatora bari kuvuga yuko hagomba kuzamo ikintu bita ihangana mu rwego rukomeye cyane, kabone yuko abahoze bayobora Rayon Sport nkuko twabibabwiye mu minsi ishize uwo bita Freddy nawe akaba yaratangaje yuko ikipe ya Rayon Sport batigeze bayitererana n'abandi ba Paul Muvunyi nkuko mubizi bareyo bagiye bayobora ikipe yanyu. Paul Muvunyi n'abandi bafatanyije bahoze muri komite yacyugiye ya Rayon Sport barashaka kwiyamamaza, byibura niyo baba ngo atari bo ariko byibura hakaboneka undi muntu ukiri muto ushobora kumva icyo bavuga, byibura nawe akaba yayobora Rayon Sport. Ariko umugabo Jean Fidel bikaba byamugoye cyane, we bavuga yuko batemera umusaruro kudatwara ibikombe mu myaka ine amaze mu ikipe ya Rayon Sport, bigasa nkaho batari kubyumva. Ariko se Jean Fidel nkuko tubizi bareyo Jean Fidel ntawe utabizi neza uburyo yajemo, uburyo abareyo yasanze ari reyo y'ibibazo, reyo itagira ofisi. Jean Fidel koko bareyo ni iki mu mushinja wenda kuba adatwara igikombe, ariko nkuko amakuru dufite twizeye habayeho kuzana abakozi bashinzwe iby'umutungo ko byakoreshejwe, basanga Jean Fidel nta kibazo na kimwe afite, kubera ko niba yarasanze ikipe ifite umwenda wa miliyoni 800 akaba abasha kwishyiramo byibura miliyoni 600, si ibintu bibi, si ibintu byo kuvuga ngo byakorwa na buri umwe wese. Mu gihe tuzi reyo ya kera yabaga ari ya reyo usangamo ibibazo, usangamo kubona uko umutungo wakoreshejwe, kuko tubizi bagiye babipfa na Skol mu gihe kinini kwerekana yuko Rayon Sport ese edite muri reyo yakozwe ite, umutungo wakoreshejwe gute, wasangaga nawe wabibaza. Ariko ubu byibura Jean Fidel akwereka ati nageze kuri ibi nyene ibi ngibi, byibura umuntu wese ahari yamwumva, kubera ko Jean Fidel ntacyo atatweretse yuko yarashoboye kandi yagejeje kuri reyo mu cyara afite. Nkuko yabivuze nta mutungo wiwe yigeze azana mu ikipe ya Rayon Sport, ni ugushyira hamwe bareyo mugakunda ikipe yanyu mukayishyigikira mugafatanya kubaka ikipe ikomeye. Kandi Rayon Sport ntabwo twigeze tubona reyo igira icyo bita imyenda, ifite shop, hari ibyo yagiye atwereka yagezeho, ikipe yagiye yaguka, ntabwo ari ibintu bibi. Gusa n'abandi nk'abayoboye ntawo byatangaza, kubera ko ikipe ya reyo ni ikipe imaze kwerekana yuko muri ubu nubwo nta gikombe mukeba APR yatwaye igikombe, ariko si bibi mu myubakire, kuko Jean Fidel hari ibyo akwereka ko amaze kugeraho kandi bitari bibi na gatoya. Ni ugutegereza tukareba ko n'abandi nabo bashaka yuko bashyiraho umuntu wabo, kabone niyo ngo abitaba ari bo bayoboye reyo, ariko byibura bashaka uwo bazajya bagirana inama ibitekerezo, bakabona uburyo bwose bafasha ikipe ya Rayon Sport bikarushaho gutera imbere. Ariko Jean Fidel njyewe nk'umunyamakuru uko mbibona umunsi ku munsi kurikirana ikipe ya Rayon Sport, nuko Jean Fidel kugeza izi saha amanota yiwe ntabwo yari mabi, kubera ko Jean Fidel hari ibyo ari kubaka kandi bigaragarira buri wese umukunzi w'umupira w'amaguru mu Rwanda. Hari aho akuye reyo, hari aho agomba kuyigeza. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ni ugutegereza tukareba, ariko Jean Fidel rwose mubamuhakana gisindimo, kuko aho reyo yari iri imbere nawe ubu ngubu si ibintu bibi bareyo, ntihagire unyumva nabi. Igikombe kiraryoha pe, ni cyiza,
gishobora gutuma umwuka uba mwiza muri groupe hagati y'abafana na ekipe, bikaba ari ibintu byiza cyane. Ariko se turebe ikipe yabagaho nk'idahari, ugasanga rimwe na rimwe nk'uko tubizi kuza kuvuga ngo ofisi ya Rayon Sport yaba iherereye, byari ibintu bigoranye cyane. Ikipe ya Rayon Sport na ofisi yagiraga, ariko ubu urabaza ugasanga ibintu byose biri ku murongo. Muri media bamaze kutwereka ko musore Ngabo Robeni, umunyamakuru mugenzi wacu, nawe ugaragaza amakuru umunsi ku munsi ya Rayon Sport, updating urayibona. Natwe biratworohera gushaka amakuru, kubera ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe igaragaza yuko muri iki gihe kubaka platform zayo, imbuga nkoranyambaga, ni ikintu Jean Fidel yahagurukiye, ni ikintu cyo kwitondera cyane. Byatumye n'abakeba bashyiramo imbaraga mu gushyira amakuru ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo winjira ugasanga amakuru yose yabonye bitatuvunnye, nkaho bishobora kunsaba ngo mpamagare runaka, ariko urinjira ugasanga mu ikipe ya Rayon Sport amakuru turi kuyabona mu buryo bworoshye. Ni byiza kuko isi niyo itwerekeza, ikintu cyose kigomba kugisanga ukibona mu buryo bworoshye. Jean Fidel rwose njye sindi mu bamuhakana, kuko Jean Fidel rwose nta kintu na kimwe Rayon Sport wavuga ngo yayimye afite. Ni umugabo wagaragaje ubuhanga, agaragaza gushaka gushyira abakinnyi hamwe. Nta kibazo cy'umushahara muri Rayon, mwumva abareyo munyumve neza, ikibazo cy'imishahara mu ikipe ya Rayon Sport cyarakemutse, ntabwo tucyumva ngo byacitse byagenze gutya. Niyo byabamo ntabwo aba ari ibintu bikomeye nk'aho kera twumvaga ati runaka atahembye ntabwo dushobora kwitabira umukino, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Ariko Jean Fidel rwose nagirirwa icyizere, ni ugutegereza tukareba, haramutse yongera akanayifata bareyo, numva mutaba muri mu bihe bibi, kuko yabaje kubaka ikintu gikomeye cyane. Kuko niba twereka yuko Jean Fidel ari umuntu ushobora gufata Rayon Sport akayifata mu buryo buhamye, kandi Rayon ikaba ifite ikintu bita ibiro, bifite address, ushobora kuyibona ukavuga ngo mvuye kuri office ya Rayon Sport ngiye kureba Rayon Sport yazanye umukinnyi mushyashya. Ibyo ni ibintu tutajyaga tubona, aho Rayon Day wabonye ko organization ni yari mbi, bayitabiriye bareyo mwese murabizi. Jean Fidel numva ko ngiye ku gitekerezo cyanjye ari kubaka, mu muhakanya yubake ibintu binoze biri ku murongo, byibura dushobora kuzabona Rayon y'umwaka utaha cyangwa uzaza izaba ari Rayon ikomeye. Kabone yuko nk'uko tubizi neza bagiye muri ASEC Memoza bazana abamanageri 2-5, abamanageri b'abahanga. Ikipe nka ASEC Memoza murabizi ihora mu marushanwa mpuzamahanga, ni mu ikipe ikomeye. Ni ukuvuga ngo nimba Rayon Sport ishobora gufata icyo kintu, Jean Fidel ntabwo ari kubikora nabi. Bareyo njyewe kuvuga ngo hazemo abandi bantu rwose, nk'umunyamakuru w'umwuga kandi umaze igihe, ntabwo nakubwira ko Rayon Sport ndayizi. Ntawe utazi uburyo Rayon Sport yagiye ibaho nk'idahari. Jean Fidel njyewe rwose bareyo nabagira inama yuko mwamushyigikira rwose, mukareba yuko icyo mwakubaka gikomeye, kuko birashimishije kubona Rayon Sport ifite shop y'imyenda. Byigiro n'andi makipe bizatera andi makipe ishyaka, byibura natwe tube abantu baba pro, twubake ibintu nk'uko tubona. Byibura murabizi neza ko hano mu Rwanda abakunzi ba Premier League muri benshi, ariko ushobora kugenda ugasanga ibintu byabo babikoze neza. Tunyarukiye hafi hano mu baturanyi Tanzania, Simba na Yanga, Azamu, uburyo shampiyona y'Abatanzania iri kugenda izamuka ku rwego ku rundi. Shampiyona y'Abatanzania aho tubona Yanga muri kimwe cya kangahe, ntabwo ari ibintu biba byaje ngo byizane gusa. Turashimira nk'abayobozi ba Ligue bafashe umwanya baragenda bajya gukora amahugurwa ya shampiyona ya Tanzania. Ayo mahugurwa ntabwo bari kujya kwihugura ahantu bitameze neza, nuko Tanzania hari urwego imaze kutwereka yuko byibura hari urwego imaze kugeraho mu myubakire. Simba ni ikipe ikomeye cyane, byibura muri iyi myaka nk'ibiri ishize 3 Simba ntabwo iri kubura mu mikino ya kimwe cya kane cya Champions League hano muri Afurika.
ni ukuvuga ngo ni ikintu ntabwo ari ibintu baba barateruye ngo bazane baterekaho, oya barubatse baricara barategura. Twe tuzi Simba iza hano i Kigali muri Sekafa aperi itsinda uko ishaka, abatanzania ubona ko bakunda umupira ariko bihaye igihe barubaka. Nibyo rero navuga bareyo namwe umugabo perezida wanyu Jean Fideli mumushyigikire mumujyi inyuma murebe ati se byibura afite gahunda yo kuvuga ngo hari icyo ari gutegura. Ariko njye nk'umunyamakuru mbona ko ntabwo Rayon Sport bikiri bibi, ntabwo ari bibi nk'ibya mbere kera mu myaka yabanje, aho urasanga Rayon Sport ibaho nkaho nta murongo. Ariko ubu ngubu ari Skol muterankunga, abaterankunga bose Canal Plus usanga bose bumva gahunda ya Jean Fideli, ntabwo ari bibi. Gusa n'abandi nibaze bahangane, umupira ni kumera, ikipe niba barayikunze bayigayemo igihe. Muvunyi we ukundwa n'abareyo nabo batari bake ko yayihaye igikombe, mu gihe cyose Muvunyi yagarukaga muri Reyo hahitaga haboneka igikombe. Icyo rero bivuze yuko nawe kuri rya shema afite ry'ibyo gikombe nawe ashobora kuza agahangana, ntacyo bitwaye, kubera ko icya mbere ni uko Rayon Sport yabona umuyobozi mwiza uyinogeye uyitekerereza birambye kandi byagutse, ku buryo Rayon Sport itazongera kuba ari ya Reyo usanga y'ibibazo ise runaka ntibahembye byagenze gutya na gutya. Ibyo byari bimaze kumenyerwa ko muri Reyo rwose biri kugenda bicika. Bareyo mukomeze mushyigikire ikipe yanyu idafite gahunda mbi nk'aho bashakiye Kayiranga Batista ni umurijanderi mu ikipe, nawe umutoza umenyereye bamushyize mu itimu ya Rukitoma na Kishi, ni abantu bazi umupira cyane cyane cyane. Kayiranga Batista ni umuntu wabaye mu ikipe ya Rayon Sport, kabone ko twagiye tumubona mu bihe bitandukanye aho rero yaburaga nk'umutoza bakamwifashisha. Rero sinumva yuko Jean Fideli ari mu bantu bari gutekereza nabi Rayon Sport, ni ugutegereza tukareba. Ariko Jean Fideli rwose hari bareyo numva n'indi manda mwana y'imbuwa, kuko ari gutegura ibintu bigaragarira abantu, ibintu binoze birimo ubona ko biri ku murongo. Nundi renda nitumubuje ko yaza, ariko burya biragoye kwizera utarabona, kandi hari ubona akwereka ibikorwa bye umunsi ku munsi. Nahandi rero wasanga ibyo bintu ni mu isi ya siporo. Mu isi ya siporo tuba twagiye ikipe ya siporo tugacukumbura tukareba ikirimo. Ibi bintu mbabwire kuri izi mikoro ni ibintu bigomba gufata guhera aya masaha. Ninjye bibabwiye muri Reyo harimo intambara y'ikiswe amatora, nkaho hari abashaka ko Jean Fideli arekura ubuyobozi na bashaka kwinjira nk'abahoze bayiyobora, bavuga yuko bo bashaka byibura niyo bataba aribo batorwa hashobora kuba haza n'undi ukiri muto ya umujene ariko ushobora kuza akayobora Rayon Sport, ariko agatega amatwi ba bagabo bahoze mu ikipe ya Rayon Sport. Ese biraza kugenda bite? Ese ba bagabo barafata umwanya? Ese Jean Fideli arongera ayobore indi manda? Ni ugutegereza tukareba. Ariko ayo makuru mbabwiye ni hano mu isi ya siporo kuri radiyo Ikosora. Izi tariki yavugiye ni amakuru uzagenda ugasanga mu kwezi kwa 10 igihe amatora azaba ari kuba, uzasanga nubwo akivugwa ari njye Kaminuza Gigi wayabaye hano ku Ikosora radio, ko na makuru mba nashakishe mu mbaraga mu busesenguzi buhagije kugira ngo babwire yuko Rayon Sport intambara itoroshye na gato, yuko bashaka umuntu ugomba kuyobora ikipe ya Reyo kugira ngo barebe yuko Jean Fideli bamushyira ku ruhande. Ese byo biraba byoroshye? Nawe ugaragaza yuko avuga ngo aho baca hose mu nzira zitandukanye nta n'umwe ushobora kumuyigika. Ariko nk'uko bibabwiye n'ubundi bizarangira barebye imyitwarire naza agapresenta neza ibyo yakoze, akavuga byagenze gutya n'ibyo mbafitiye nibi. Uzaba ufite umushinga mwiza, ntekereza ko rero watsindira kuyobora ikipe ya Rayon Sport. Ibintu bitoroshye na gatoya, ni ugutegereza tukareba. Ariko mu ikipe ya Rayon Sport bareyo ndabizi bamuteze amatwi Ikosora muri benshi ku isi yose. Nta handi uzajya ukura amakuru ikipe yawe muri Reyo wiyizeye kandi
arimo ubuhanga buhambaye n'ahandi ni kwikosora radio misi ya siporo. Musore wanyu kaminuza Gigi ndabapudetinga umunsi ku munsi kuko muri reyo tuzarigenda tubigarukaho mu buryo burambuye, ariko reyo umunsi ku munsi kw'amatora azaba ayegereje. Muri reyo harimo amakuru menshi cyane, kandi ayo mbabwiye n'amakuru nizeye acukumbuye, kuko muri reyo usanga cyane ikintu cy'amatora nta kindi kiri kuvugwamo, gusa bitabuze ko bari no ku isoko rya Rokritoma nkaho hari amakuru tugomba gusesengura twitonze. Bari kuvuga yuko hari abakinnyi bagomba guturuka muri Ghana babiri babataka bareyo. Ayo ni amakuru ndi kubashakira mu buryo bwizewe, ushobora kubabwira yuko transfer vuba muri reyo ndajyamo nzizane mu buryo bwizewe. Bari abasore rwose vuba ngo muri gutekereza, ndetse hano mu Rwanda abareyo mumenye yuko bataryamye. Timu bashinze ya Rokritoma ari timu ikomeye, iyobowe na Kayiranga Batista mutoza na Kishi nabo bandi bakuye muri ASEC Memoza. Iyo timu y'abagabo batanu no gutegereza tukareba, gusa vuba turaba amakuru ya transferi mu ikipe ya Rayon Sport, makuru meza kandi yizewe. Ndabizi ko ngomba kujya mbabwira transferi, kuko transferi muzajya mwumva kuri radio ni transferi z'abazazi zirimo ubuhanga, tugomba kuba twacukumbuye mu buryo buhagije kandi bwizewe. Turagaruka tujya ku makuru y'Iburayi, hari kuvugwa byinshi bitandukanye kandi mugomba kumenyera mu isi ya siporo. Alors Marion, plutôt juté. Plutôt juté s'il te plaît. Et de mon Affinité au cou est aussi joli comme ça de près de figure qu'en Ultra HD. Sur côté, lève un coup la tête, là, comment? Ah c'est bon, allez s'il te plaît, le thé. Parce que chaque détail est bien défini comme ça. Et le thé s'il te plaît. Oui, bien sûr, un jus. Non, le thé. Rien ne vaut la qualité du nouveau décodeur 4K Ultra HD de Canal Box, si ce n'est la réalité. Tugarutse ku mugabane w'Iburayi, ku mugabane w'Iburayi haravugwa amakuru menshi cyane, nkaho umutoza Pochettino, umutoza wari wasinye imyaka 2 mu ikipe ya Chelsea, ayamaze kwerekwa umuryango usohoka. Ni ukuvuga ngo Pochettino ntabwo akiri kumwe n'ikipe ya Chelsea, bikaba ibyo byarangiye kuri uyu mugoroba. Umutoza Pochettino agomba kureba ahandi yerekeza. Ise iyi Chelsea biragenda bite ko yirukanye umutoza Pochettino? Twabonye ko umutoza Pochettino ari kugenda yubaka systeme ya Chelsea, umukino utari mubi, ayisize ku mwanya wa 6, shampiyona yarangiye iri ku mwanya wa 6. Ese Chelsea akuvuga abatoza benshi, Chelsea yatandukanye na Pochettino, se biragenda bite? Kipe ya Chelsea tuvuga ko n'umusozi company atushaka kubona Vincent Kompany nawe ashobora kuza mu ikipe ya Chelsea. Aracyavugwa byinshi. Ese Klopp we biragenda bite? Ashobora kuba nawe yaza mu ikipe ya Chelsea. Ibintu byinshi biri kuvugwa mu ikipe ya Chelsea, yuko umutoza Pochettino wamaze kwerekwa umuryango, gusa yanditse asobanura yuko yishimye mu gihe gito yakoranye n'ikipe ya Chelsea, no kuba baramutekereje ubwabyo ari byiza cyane. Ubu akaba agiye kureba aho kwerekeza, akaka indi mirimo atakiri mu ikipe ya Chelsea. Se bafana ba Chelsea ninde uri kuvugwa ushobora kuza mu ikipe ya Chelsea? Amakuru twababwira n'umutoza Vincent Kompany wakinye mu ikipe ya Manchester United, nawe uri kugenda ugaragaza urwego rwiza muri kariyeri y'ubutoza. Reka dutegereze turebe muri Chelsea. Ubu Chelsea nta mutoza ifite, umutoza Klopp akaba byarangiye yeretswe umuryango. Bigaragara ko Chelsea kuva yaguriwe n'aba baherwe, Chelsea nayo imaze gutandukana n'abatoza benshi. Nawo Muhizi Tuchel nawe yeretswe umuryango, umutoza Lampard wabaye muri Jandere mu ikipe ya Chelsea nawe byabaye yeretswe umuryango, nawe
abasohoka mu ikipe ya Chelsea. Ubwo bivuga yuko ikipe ya Chelsea mu kijyanye n'abatoza bitari kugenda neza. Abafana ba Chelsea ni ukuba mutegereje ukareba se ikipe ya Chelsea niwe mutoza uri bwerekezemo. Reka dutegereze twese turebe, ari kuvuga abatoza benshi, ariko umunsi ku munsi tuzajya tubazanira amakuru y'ikipe ya Chelsea, tubabwire umutoza ushobora kuba yatoza iyi ikipe. Ni gusa yagaragaje yuko yaguze neza, ifite abakinnyi bakiri batoya, nabo bavugaga ko bashobora kongeramo n'umusore Neymar tukajya kumubona ku mugabane w'i Burayi. Ese birashoboka? Ni ugutegereza tukareba. Ikipe ya Chelsea ibintu bitoroshye na gatoya. Ese ninde mutoza uri buze gufata ikipe ya Chelsea? Gusa nk'uko tubibona byanditswe, ntabwo umutoza Vincent Kompany nawe ari mu batoza bavugwa yuko ashobora kuza mu ikipe ya Chelsea. Gutegereza tukareba. Dusimbukiye mu gihugu cya Espagne. Igihugu cya Espagne twasimbukira mu ikipe ikundwa n'abantu benshi ku isi, ikipe y'ibigwi na yindi ni Real Madrid. Ikaba igiye umusore wayo ukina mu kibuga hagati w'Umudage Toni Kroos watangaje ko agiye nyuma ya Euro agiye guhita amanika inkweto. Abafana ba Real, umusore Toni Kroos wari umazemo imyaka 10 yaje ava mu ikipe ya Bayern Munich, akaba yavuze ko nyuma ya Euro agomba gutandukana n'icyitwa umupira w'amaguru. We nta nubwo akeneye nk'ibindi by'abandi basore twagiye tubona byo kuvuga ngo arajya gukina muri Amerika mu Barabuya. Ku myaka 34 umusore Toni Kroos akaba yavuze ko agiye guhagarika ibijyanye na ruhago akajya mu bindi bitandukanye. Kabone ko ari umusore wagize ibihe byiza, umusore Toni Kroos wanye na Real mu myaka 10, umusore wakomeje kugaragaza ko urwego rwe rwabaga ruri hejuru, umusore w'Umudage no mu ikipe ya Bayern wakoze ibintu bikomeye cyane. Real wayihaye Champions League zitandukanye, imyaka 10 uri mu ikipe mu kigera muri 249, yakoze ibintu bikomeye cyane. Toni Kroos ubu akaba ashaka gushyira akadomo ku mupira w'amaguru. Gusa ni umusore abafana ba Real Madrid badashobora kwibagirwa. Kabone ko bageranye kuri byinshi mu ikipe y'Ubudage, udahwema kwerekana ko akomeye. Nawo ubwo arabasezeye nyuma ya Euro, nta kijyanye n'umupira tuzongera kubonamo umusore Toni Kroos agomba kuba ashyiraho akadomo umupira w'amaguru. Ni ugutegereza tukareba ese umusore Toni Kroos azava mu mupira w'amaguru yerekeze mu bihe bikorwa. Gusa barabajene bo baba barateguye i Burayi batandukanye no muri Afurika, we abagiye gukora ibindi. Ashobora kujya muri business, ashobora kugana mu bindi, mu butoza, nkaho bashobora kuba aba yarabonye nka lisansi. We iyo abona ko agiye gusoza kariyeri ye bitandukanye na hano iwacu muri Afurika, uwo atangira kwiga ubutoza, akaba yareba yuko agiye mu butoza hari icyo yafasha. Nk'umusore Toni Kroos wakinnye umupira ku rwego rutandukanye, akaba yagize ibihe byiza mu ikipe ya Bayern Munich, akaba yagize ibihe byiza mu ikipe ya Real Madrid, na n'ubu akaba agikina kandi ari ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Ibintu bitari bibi cyane. Umusore wagize kariyeri nziza mu basore b'Abadage bagize kariyeri nziza. Umusore nawe akaba arimo Toni Kroos, umusore ukina hagati mwiza cyane. Real ishobora kuzahura n'icyuho gikomeye, no gutegereza tukareba. Gusa ikipe ya Real Madrid nayo imaze kugaragaza urwego rukomeye cyane, ugutegereza tukarebaho umusore Toni Kroos nyuma ya Euro. Nkuko yabyiyandikiye ku mbuga ze nkoranyambaga, yavuze ko umupira ashaka gushyiraho akadomo, ntagire ikindi kintu yabarizwamo. Gusa uko tubizi nk'abagenzi be nka Zinedine Zidane bahise bajya mu butoza, bishoboka ko nawe ashobora kuzahita agana iy'ubutoza. Gusa umupira arashyiraho akadomo nyuma y'irushanwa rya Euro. Tukiri mu ikipe ya Real Madrid, andi makuru arimo n'ay'umusore Rodrigo ushobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Arsenal, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru
Demira abo bavuga yuko bishoboka yuko na Marsa twabonye ibyo kubyandikaho Marsa muri yayo mutwe w'inkuru uvuga yuko Rodrigo ashobora kujya mu ikipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal. Ese Arsenal uyu musore iraza kubona amafaranga menshi gusa kubera ko Kylian Mbappe nkuko twabibabwiye agomba kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Umusore nawe ashobora kuba ari mu nzira zita zisohoka mu ikipe ya Real Madrid. Kabone yuko aje mu ikipe ya Arsenal bitaba ari ibintu bibi. Rodrigo watweretse yuko ari umusore ukomeye kandi ufite urwego rwiza ruri hejuru. No gutegereza tukareba aho ari bwerekeze ko transfer i Burayi nta kintu kiri kuvuga. Tuzajya tuza tubagezaho amakuru ya transfer atandukanye kuko ubu ni mu gihe kigura n'igurisha abakinnyi bava mu makipe berekeza mu yandi. Ni gutegereza tukareba gusa mugomba kujya mukura amakuru mu isi ya siporo hano kuri radio Ikosora, radio yumvikanira mu nce zose zitandukanye nk'aho kuri online ushobora kwandika ikosora.com, Ikosora YouTube channel, Instagram, ahantu hose, Facebook, aho hose ugomba kumva Ikosora, Twitter n'ahandi ni ku Ikosora. Muze abaterankunga muze mwamamaze mu isi ya siporo n'ibindi biganiro bica kuri radio Ikosora. Amarembo arafunguye, hano hari abasore babishinzwe bagomba kukwakirana ubwuzu kandi mugomba kumvikana twese tukafatanya tukareba uko twese dutezanya imbere. Amarembo arafunguye, mugomba kuza kwamamaza kuri radio Ikosora radio. Ndakubona wanditse ubutumwa bwita Jacqueline, ndakubona cyane urashaka amakuru ya Man City. Man City nta yandi makuru arimo uko Man City yatwaye igikombe, ibintu Guardiola akoze ku nshuro ya 4 atwara igikombe cya Premier League, ibintu Guardiola bishimiye nkaho ikipe ya Man City yaciyaga inshuro 4 zikurikirana atwara Premier League. Jacqueline rwose turagubwira ko muri City ejo tuzagaruka tubabwira amakuru yo muri Manchester City nkuko wabidusabye. Umukunzi wacu Jacqueline wanditse ubutumwa abazangwa amakuru yo mu ikipe ya Manchester City. Amakuru yo mu ikipe ya Manchester City tugomba nayo yavugwaga, ariko n'ejo tuzayisesengura mu buryo burambuye. Abakunzi ba Manchester City muzigomba kuba muri hafi. Nyuma yaho itwari igikombe irimo amakuru menshi avugwa, se Haaland arahaguma cyangwa se arerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. No gutegereza kureba gusa mu ikipe ya Man City. Umukunzi wacu yarabisabye nuko bagicelebra igikombe batwaye mu gihe bari kumwe n'ikipe ya Arsenal yari ikomeye gayo ishakaga igikombe, ariko Guardiola akomeza kwerekana imbaraga zikomeye cyane nk'aho umutoza Guardiola atwaye Premier League ku nshuro ya 4. Ibintu byiza cyane abakunzi ba Manchester City. Bakunzi b'ikiganiro isi ya siporo kuri twari tubafitiye, gusa ejo tugomba kuba turi kumwe namwe tubanye 5 kuri 5 isaha ya saa 5.